Iya, Kauma. Yang kan ada mission story. Recommend siapa ah Vanuatu. Rongorongon ini mana John. Wara sa tauran nongora ke. Herang kakak kita mission ke ba. Angin tetai atau sinato ko pa ada mission ponirora ke. Ngaya ya iri kana mission atau wari karawa ya sandare. Ni peri bukira. Tetap menina no. John kan pun kain siapa masculine de siapa de ya de Vanuatu de tu wai ya kirangin arang tamero anak keke ya kin terei oh hangin detai ya ki papas ana pai mengke primary den kan na kanga te mana yo ba te kanga ya kirang tini rona te terei ante tayo na ya songa kirong tamen ya tayo pa ya kirang pesan tamero am keke ken terari mayo tapay harang nakakawak si kakawak pa ko na si kiyakin na terari classics te bene classics awat ketaway to ngayon na bene te terari tokin harito katayan nari ande yakin na me am ko na pay ayari tahu kenapa teman tu ayo pak, si kakak kenapa, pas sendiri, kena pas, nuara-wara, pas na berun terari Korean naran, kan ya, wakin aku tahu ya pun ada chest tu why, chest meronan diri, angke ya satu chest, kan yang sendiri ya suai pihak baik ayo ada, ya menganur ada benar pihak pantai ada John. Yana ang kanda na piye payo ay swanga John ay mangangki na pa ki sway mende ke idea irom sita po kang ataran yang ako pon ng terari ka te rangin ka penepaka ya tay tamen mesinam kaya kakapaka rom teriri ang ki sway man tamero aron nam kikiyak ayari yang kang ay pon rang terari rangin ang pesendari aron na nawaki na sarili do wa John pia posi na pia na po kiti yayo awana pia panches ya te iminan kaya ngayasa ni posi ya kare na pa terari sinanu kumento winto te do wa John kang ayro ko iro na terari te paindang ayun ako ya sinako ay mga ko nanay na poki awana kanta na ba sita po ita pa ya ay di kirona kay min te pa ya yasan ko rawa anawagan na sarili yo terari yang kangaya ng pesan tamero ibukin te min tayo tapos tayo mangkais po meron ng diri ay taong kanya do wala temen te taray John kaya kana to tayo na kayo to ako na rin pa usaka wa ato wala John yang ada makangaya ng pesan pusmaya ti akan dongorong ayo kanya kais po metari na at ito why kain te the 7-day Adventist eri kana tayo diri mangayo aswang kan tiki pare Exodus 20 verse 8 kaya mo na may kan kanga ano ni mek the white John eri kana ba na tayo diri metemen the pasta ya musiki ang kanina no ba nang dari nang papasit iminan no kanga inuwap kan dari in the church eri pa kanga mati main mo anong ke tinggi mata tamayo kang ya tayo aki ada kang na tapi kini yang ada ya suku kan itu ya kain tiap kare sare ada kang isi suku itu ya tiap tahu na may bokon tapi na tiap ada tiap soro pero ngai ya ada ya orang kau ni mereka nak konser abu boki yang kan kain cero ayo tiap tahu wah kan ya na mission kang apa ni rona itu aku pa ya kan di kipat terari tiap kang kan di kipat tiap kang teman nak kang saya bobo kencero kita tu misioner ayare ya tatar pa yang ande rari iri patirari de misioner me asoi nang kuau patiraro tapi de misioner kan ni ya kaya na tatar ya kana kuau kena konsep tourist de jaba yo kang ada group of violence de jaba de yari Vanuatu aki kain cero ni kais ponggai ya start kan ni ikei ya wakini tenan roi ka po kei de kang ana branches terare jaron kai sipong
Eri ki pakang ate sane ne ke ya kapara parang kanne tendi ki pate sane ne an spate rong. Imi nano e ke to wana to concept ya kais bo metemen ya kang aya kirang pasin kanta ni ngaya ya ro ko tia ina yo pare nora to wai ke kang to esandare nanene ya na koino ya nganda kanana terare te the watermelon on kia tarayo ngaya ponna na sarire yung ko are kang ay ereng di pe ya kang ay nanon na tay diri ya ta ko pa ke wan to wai chon ya ke pungano na ke ta ko be ya ka biru pa na tay tamana mesinana ngaya to nanon na anawag the wine instead na new churches te tay na yo ngaya to ya sana pandirect mandana anarare mandana ka para to wai ke na kon ka para na pura na ko ina song are ke ko ya kang apun ita kanta ni ngaya rari ya ko na tag meron te to war te sabairi miyo ko ni meura te mi nan te meto andi ke pati out te kang atun man te kare sa yon na tapoyo ikan ya kan ikatire ang kan derari kang kakawakin te kipwane ane te Yeremia war wa te meto wana ata ko te akan kai for I know the plans I have for you declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. So ano kanga, kanga kanta ni ngay pa, kanga ye na plan and tayari tiaso, tipiri tayo saksi na kon tuwa John, kainis na pa, na koy lang ay kain kapen. Ang kanano peri kami tayo read tayo kaya kamakay mga pon terari, mga read dig na mi mission story kaya akin amin ang tapo kayo. Awan mo ang kanda kanga terari kang rong-rong do wa John may iyari may yon manot terari kang ana bepeire te aswana ko ina ke yari ki pakain tero at sawa kini tenan Francis ke ay kapo kin the 7-day Adventist. Kamda ba ya to kumaga Dapat yung story Pulurun to waya John ki ito ko ba bun ben ki ya may ay erangin kangda erangin nuko ke mga kanto kinta tayo bun ra succession pa ni ka ben ngay tewa yo erang dapat yung story ito wari ya sa nun may kinang dapat sa yo kan sinimano program remin kam dapat Irarabalik di story semarong kan tahu ada sinarari sinakarawa araicem espeso araicem sabu siya man si Te tai pura yaro la kiroi Te menai kari aria Te metaro Oi nora te karanga eranea Te menai rai mengkua Te menai swai meni mena Yai kua Oi kuna nora jota Naron tayo ke ko
Ayat to. Araba tayo mana kayo na special item. Tawa yos nang doon tayo may anak. Sabu siya rin. Anak tapi na iba. Ako raw ay bukir. Happy Sabbath, church. I'm out into Tampa say. Ay mind na suwagan ako nara araririin ako ay yung ano babayri ang dayan class matandiri ibagin di tiririkiyay sakit tayo pa na tugin na ngayon marakanta nga ba anay dayan ibitag yan ang mga bunwagin na nun tayo again yay dayan form ay kasasan katawroy bugin Korean na ray kaya na may class isuwa may sin the class na kada niya isuwa may sin na ada ikutag ay class na batay kaya walirik. Okay. Ang kandidato mo ni class, wuway do yaini o wuway do yamane. Ano na po naman ako mane o naman ako yaini. Inan di tiririn tabas. Ano yay tan sarili yay tan sarili yate kaya wuririk. Tiruron dikirak. Okay. The morning class. Kaya kirun bakaya atau rumane. Okay. Tekawan kelas kaya kinu itia watara. Ane di kelas riya ini. Tekatenuan kelas kaya ki irun antai ngote angati. Andre ane di class ada tuan ada iri yamane, di class ada takawa iri yaine, kaya kinun ni yerong. Nano na class iri yaine ikawa kaya kinun ni jawatara ni yerong, class agi uwa iri yamane kaya kinun nandi orun bakaya. Atay kaya warere kengkane, sa kabarabra the youth. It's kung kan na iron de sa kaya dalo ni kira ganda digay. Ano nang ngayon ni pera ka kaya so imen ko asa na pa ikay ke. Sa mga panuri ang anay debitaki inanon tayo. Tiro wari mo inarti terang ko. But find out. Terang ko aran the primary. Huh? But find again. Ay pathfinder ang ani. Kaya kiro ni karayatis. Ni karayatis na kailan. Kiro ro ariyan ang kanari. The primary, the primary ang ani. Sa mga pun kakaya mo anes, may mandikin detayay. At ay kaya warere ki. The kinda. Iya kay diyang ko anak. Sa bubusingan ng ano pa iya ko na kay diyang mo ang dayay o sa kay kada pinako ang kaya ni san na kay diyan nanak ko kay diyan san nanak ko. The primary ay the primary nga kaya diyan nga ni yesan ni kaya diyan detay anak sa busingan ni yesan nga pa mo ko kaya kay the primary ibukin diri rin tapos ke kano kan diri rin tapos ibukin kan the primary kay the ginda sa kasukuan ko yata diri rin the ginda ke ari niya ginabande diri kayo niyo antayin ko ngay yari yata yari ke ngay ay emeneno ni bay mi kan the ginda awan ka babayran mo ang kanara class kanaro bayay dibita sa mga pun karoy na naro kuma mga pun ibubog yo anna ke basway lang natayaro itan kay diri ay ka
ako na kay dia ti roy kan. Ano sinang man ako na class? Imay na man ako sa man ako na bangan na di aratake den diligay. Detake di ni katwa tapos the class do one. And ako imita ko sa nakabay siya again. Detake din katwa tapos Takit din katwa tapos Yay amigos, takos man day darayo. Tatagit din katwa tapos the class to one. Iraw tatara man to one tatara nuerak. Ake atawro yan akos. Anday darayo. Ano nga ba ang amigos? Ano na akit nanumiya tawro inang ay bugin tuwi again. Ay apon do sinabangan ay bakaya. Idawa. Wawi ki abu. Abu tatara. Doon na the class. Ay. Yakos doon na may abu tatara doon na the class. Ay. Doon na dira ko. Doon na tanga desens. Idawa doon na tanga desens. Tunggu na darah, debuin na, debu buang, debuin na. Ayah, debuin na, orang dia. Abui, debuin na. Ya ini, ay sinang kosin ano yon na kana tinuway kan. Kati apa ini, kana am tangi dia apa ni abui tetara, ikato tabas tunggu na the class. Yon tunggu na the class. Abui tetara, men na women, tenimen, amen, nimen, unomen, unomen. Abui tetara an kato tabas yon tunggu na the class. Kati apa ini, tunggu na uwa, tenuwa, awa, mewa, onowa. Isua, wanu, arwai, tabuina. Ayah. Oh, tabuina tara. Ayah. Erap. Ayah, pero nus tinanda no ikako no hindi. Kasi na no ikatinungay kan. Sinano kawag ba? Ito ko ni kayari. Inaw abu itatara. Ang ayari abu itatara ang kani. Derati. Detagit din katwa tapos tuwa na the class. Uri nga kain the class yang uya. Ilang ginawa taron na ami kare kamarang munan kare kamunan kabuna ko ta kandi gitu ati yamara kiti game inondo ko na the week ya ere ya kamandi kana bat buina tara kana naspas pa yai marana mi ay rarapan ay wasko awate ay kan ay desira kan dibugi ate ay anda to taga de ire gawai ay re ate ay kan mataro ni kirag iraw ay sa kokoro ang anan asinapon na ni ate ay yakos Ate, ami taget din kato wiki, irawan, kato tabas irawan, ami kari, abutan na mi kari, ate, takos may kay, iraw ate, tabuin na tatara, wabuin na tatara, iraw,